Poznamo jo že 24 let. Ja, mlado dekle. Hit za hitom niza. Z menoj je Alja Omladič. Omladič. Kveki. Z Davidom. Marom. Alja Omladič. Čefurka, a? Alja, vem, da si ti drugače zelo tako zen, ne? Koliko ur na dan meditiraš? Zdaj sem majčkeno zmanjšala, sem pa tudi po 2 uri na dan, zjutraj in zvečer, ampak nisem sam zen, jaz sem... Moram te razočarati, ne, ker ta oddaja recimo ni, ne, za zen ljudi. Aha, ok. Veš, kaj sledi? Ne. Vem jaz? To! Frajerka, ko si tok novi, no. Dej mi ga še hitro, dej, čak zdaj, kako To bom sem pa že naredila. slišal. Če recimo kvotamo en tvoj komad, pravi film se v glavi vrti, happy end, vprašljiv se zdi. Kaj si mislila s tem? Nisem jaz, to je mama mi pisala. Nikoli nisem obžalovala svoje pesmi. Katero? Ena pesem, ki sem v bistvu šla z njo na emo, to je bila Vizija, 2010 in je bila čisti eksperiment in ta pesem... Ni na YouTubeu. Hvala Bogu. Mislim, jaz sem bila res jolo, jaz sem pač takrat poskušala stvari, To je sigurno ta Vizija, pesem je bila ena od pop plošči teh eksperimentov, ko se mi pa ne zdi, da so bili njih najbolj. Ta ni bila glih happy end, ne? Ja. Oziroma, lahko bi bil end karijere, sam ne happy, ne? Ja, ne happy, ja. Ja. Nikoli nisem skrivala veze pred javnostjo. Sej ne bom drezil, sej vem, da si. Sem. Išče. Sej ne bom drezil, ne? Ampak si, ne? Sem. Kako mu je pa ime? Pa te neki ti. Ne ti njega, Ja, on to- neki spije, pa začne pa... Ja, me zabava, ko opazuj. Poželijo, pogled. Okay. Nikoli nisem kadila trave. Veš kaj, v najstniških letih se je Dajmo svašta pokazati probalo, sliko tebe. In a je to slučajno nekdo, ki naj ne bi tega počel? Moram priznati, da sem probala, ampak mi ni bilo všeč. Okay. Ja. Ampak potem imaš kaj z alkoholom probleme? Če ti to ni nekje, moraš imeti probleme. Veš kaj, muskonterji imamo ponavadi glasbo za drogo, ne? Jaz ne vem, kako je pretepno, sej ne veš. Ja, kviki so moja droga. Ja, v redu. Tako da ne, nimam težav z alkoholom. Ok, ne verjamem. Nikoli nisem verjela v astrologijo. Ja, verjamem. Ti si dvojček po horoskopu. To je pa kar zafrknjen, ne? Kaj si v podznaku? Kaj misliš? Škorpijon. Ti zdaj. Ne, bik. Bik. Zakaj pa si ti kar takoj škorpijona? Zato, ker sem jaz škorpijon v podznaku. Mi da smo perfect match, Ja, a ti to veš? ja. A ti to veš? Ja, kako nezanimiv pogovor. Get a room, a veš? Nikoli nisem džidži-midži na javnem mestu. A veš, da ne? A te še enkrat A veš, da nisem? Ne, nisem. Študirala sem, nisem. Kaj pa si A študirala? veš, kaj mene je drugače? vedno ful strah, da neke stvari pa se od nekje pojavijo. Rekla si, študirala sem, ne? Ne, študirala sem, če se pa je slučajno kje kdaj pojavilo to, ker jaz sem res ful previdna. No, nisi nikjer na džidži-midži na javnem mestu. Ne, nisem. Koper torej, a? Ne, ni Koper. Nikoli nisem obžalovala tatuje. Ne, to pa res ne. Koliko pa jih imaš? Niti 4. enega ne vidimo. Samo 4 tatuje imaš, pa tako prepoznavne. Tu, Pa tlele, ne? pa tukaj dol po boku. Je to pa treba pokazati. Bova pal? Veš, na tvoje ime se ne piše noben škandal, ne? In jaz bi, da narediva nek škandal. Imaš kako idejo? Imaš rada pse, ne? Ti si glavna. Dog mom Slovenije. Joj, oh my god, hvala lepa. Vrečka Armando, kako je meni ime? Armando si mislil, da bom rekla Amaro, David. Ja, hvala. Zakaj je? Kdo se je poklical Vili Armando? Resnik. Zdaj sem ven padel. Armando. Amaro. In zdaj moraš rebati in pač No, to Armando, boš daj. naredila. Sej ni nič takega. Zapleši račke, ja! Dej. Si ready? Sam. Pazi, 3. Pa pa naprej. Ne vem. Ja, saj, kje pa je tisto? To je pa to. Tararara. Hvala. Hvala ti. Quake.